Hei te 25 o te marama e tū mai nei, ka tū te kōwhiringa pōti motuhake ki roto i te tai tokerau. Toko toru ngā kaitono matua ka whawhai mo te tūru o te warohe. Arā ko Kelvin Davis o Reipa, ko te tangata ka tohua e te rōpū Torangapū Māori me Hone Harawira o te Manapāti. No te rangi nei i tīmata e ngā rōpū e toru ki te kimi pōti, aha koa tō rātou hia kia whawhai rātou i runga i te rangi Māori e, kāri i pērā i te rangi nei. Ko te rā tuatahi tēnei mo te kōwhiringa pōti motuhake ki te tai tokerau. Ko tahi tonu te mahi. Ko te whakatairanga i a koe anō me te whakautu i ngā whakawhiu a tētahi atu. Koinei tā Hone Harawira tautoko i ngā mahi a tōna māma me tana tuāhine. Ka taia e ia te kōrero i aua whakaro ki ngā rangatiro o te pāti. Mai te wā, e trai ana rātou kia pangatua hau i te tau 2000 māiua. I pukuriri ngā tūmoa ki takirua o te pāti Māori ki ngā mahi a te whānau Harawira i tā rātou hui i te raki i ngā rā whakatā. Engari ko rāua hoki ka ngaua. Nei rā tā Hone Harawira mō Peter Sharples. We're now into the third year of the father of Kura Kaupapa being the Associate Minister with responsibility for Māori education. And I'm guessing that his commitment to Kura Kaupapa is going to generate a similar outcome as the last 2 years. Bugger all. Kaore a Harawira i mutu i kona, ko Sharples anō i hamahamahia. And no offence to him, but he should really shut up and focus on his electorate. Ka tahi ka huri te aro ki te tūmoaki o ACT. Ko Don Brash he tangata I puta mai I te kore, kia tāhai te pōtai o tētahi atu. Kei te whakai ngā pāti e rua, kei te kaua tonu te wairua I wainga nui I a rātou. Is there animosity? I'd suspect probably if in my heart of hearts I was talking, I'd say, yeah, probably we've got a little bit of baggage both sides, and sometimes it comes out. It's unfortunate. It shouldn't be that way, and we're hoping not to sort of move in that direction. E ai ki te rōpū Tōrangapū Māori, ka tohua tā rātou tangata I roto I te rua wiki e tū mai nei. Jasmine Pearson, Te Karere.